Tangi Sonia sho alongitha ethimbo lyoye ukwathele nje. Ewa, omapandulo agisha tukagandja ku tate Kalunga. Ando kwali akriste taya kala nokukutha ombinga mokukwathela aantu akwawo iinima oyindji yevangeli ngeno tayi gwanithwa. Kombinga yoshinima sho uli mondjila. Ashike paife ohendo nene chili, oshoka italo ndoka akriste yonena tawuvitha ihaye litula miilonga nochili chadhika endangalati nene mondjila. Ndee katuchiwe etika. Ndele nasho kuupyakadhi. Esiku nali kuendele nawa, ondino mazepo. Ewa bye. Hello Sonia yangu. Ondaenda ukadi ko polisi ngatulemo chiposa chontu akana. Kuchoka mwameme kathano kakana. Ano yashije kukaisa ethimbo elinene kongandoche. Ndaenda lulilwa ngae. Okwankwathelo nyenene mbepu embwana. Anditi, walo kuchache? Kuvite njikae. Ai. Ondichichi kuchalusho huindike njiko kukwathela antu. Unu ntimo mwana achinene nano aikwedhinike. Ahowe, ochimacho chilinga. Ondilonga chanena. Shiwilonga ninoche, okukwathelo nyenine. Ahowe, ondilonga kombinga ethike pamwe lyeitalo niilonga. Kutya, kapena ngoka tahokiwa kukalunga ngele kene italo. Shaashi ngoka teya kukalunga, okuna kukala itala kutya kalunga okweli, na otagandja ondjambi kwa ayehe mboka taye nkongo, ayehe mbele ntopolo nilongo na yimo kachono kati hamano. Chalo kutya shicha simano po uhupithwe, okukalike une italo. Moko pone datu ndopene onga Kriste. Alusho atuteni kutya tunene italo mutate Kalunga. Ashiki ukwacha wetu, eholokopo lyetu, nilonga yetu, aihokolola chaoloka. Paife alo kutya ne eitalo like lya simana opuo. Kuchilonga kaina cha. Nde nduno bimbeli ya tate Kalunga. Etulombwela kutya eitalo kalinilonga olio lyasa. Yakopo nopolo niyale kachilo katilonga lokati heali. Do biblia tinongo itala mu Yesu sota hupithwa. Ashike ne italo olya pumbo kali no mathikameno. Omavaneko ga tate Kalunga oganingwa kombanda yomilandu. Nangele otatu ningi ehalo lye, tatu ende mochiliche, nangele ne tatu pula cha ku tate Kalunga, otechi tupe pwano malimbililo. Manga nga tuvulika ku tate Kalunga neitulomo. Tate Kalunga otuvo maindilo getu. Ashike nitetu yambeke manga tatu vulika kuye. Ngotwa hogolo kukali tatu vulika kiipango ye, nando ne tukala tupopi kombinga ye italo. Eitalo, okukalike une italo, nene ya mukulu ali akungwe. Omichango odhati kutya eitalo lya nilonga olyasa. Shono chano kutya opo setu monu wana eselo henda lya tate Kalunga. Naso tuno kudanito polwa yetu. Otuno kulonga neitalo opo tuime iimati ya deitedhululo. Eno, ono kala tolongo pamwe na tate Kalunga. Kachishika wakala mwina doti kuchayo watekena tate Kalunga ninge inene nima. Ono china kugwanitha chili mondjila yoye. Ashiko ono kuitulamo mompito kehe lekukalela. Omimbe yati kutya nge oundhigini mukachona hoka una nenge wekinekelelwa, nena ngwe otoka ndhigini mochoko chinene. Ano tuno kuituleni nenkondo adhishe mokalonga kehe hatukalongo. Tuye komalandithilo mangi nakupata. Ewa tuye. Ongo Kristi notekelelo njila yoye ikale ya manguluka. Ikale kaina uupyakadhi. Ono kulonga paife neitalo po shumithi ipewa yoye komesho. Okulonga ngini? Ehapu dhoye, ombepo yoye, nochiyo ilonga yoye na ikalo njokono nokuhepulula Yesusu. Nena Yesusu otatonatela achishe kuwana ochinge chemwene. Paife ngaina kuwanithwa anje mwashikoche. Otuna okuninga kehe shoka tatu vulu okulwa olugodhi lwana lweitalo. Otuna okutula omwa komeho kenjitho lyetu keshe. Otuna okukala tuna omitima dhayela niikasha yayogoka tatu kongo okusimanekitha Kalunga mokukala kwetu akushe. Ombepo ya Kalunga oyo tayi longo aishe mutse. Ndele kaishi kongondo dhetu okugwanitha shoka tachipulwa ku Kalunga. Ashiko tuna okukala na chili opo tukutithwe kombepo ondjapuki. Nochicha chimwe otuna okutulamo inkondo dhetu ngaashi tatu vulu. Tuna okuitedhulula opo tuye ikaha yetu nokuyeleka omitima dhetu. Tuna okwaadha onkatu yopombanda neitulomo kutya kalupo tetu kwatha meitulomo lyetu. Ombimbi otayi tulongo kutya achishe chinasha nehupitho lyetu ochiikwatelela kiilonga yetu yene. Inatukala tuna eitalo kalina iilonga. Natulonge meitalo nde tatu itopolako kuuyuni. Ndi tatu hupitha mwashi twalonga uwanawa. Ahowe. Uwanawa wetu yeni itau tuhupitha. Ashiku uwanawa wa Kristus pomashala getu. Okupitila mu Yesus Kristus iilonga yetu tayi tambulwako ku tate Kalunga.
Nocho eitalo ndyoka tatu pewa tukale nituneni kaishi eitalo kalina iilonga, ashike eitalo okupitula mokuwanitha iipango 10 ya tate Kalunga. Iyaloka mwaina paife uviteko egulu lyalela pevi. Kwete kutya tochekenje andi mwena nena. Hatuike nando nkano chili aya ndanyanyuke kulonga mbepo ndjapuki shailongo mungwe. Opo tudhiminweni po eenjo dhetu, tango tuna okumona kutya otse aananjo, neno tatu vulu okugandja iiyimati ya gwana okwiitedhulula. Ethikameno lyeitalo ndyoka tatu adhamo ashike oohapu ya Kalunga, nochowo iizemo yawo otayi monika uuna tatu gwanitha ehalo lya tate Kalunga. Ano kwali mwazamo opo ngano tamukatereka. Okwatoka nokuteleka twetwaya komatala tukalanda iikwamboga katuna hiye ashike tuna okulongekidha osalanda yokunguta yangula. Oyika tuli tukalongekidhe mbala. Itadili osalada dalo iikulya yaterekwa. Ndamukatereke. Ina mbyono tuha tukumdathana nina. Okunike minute nyono etango liningine liye sabati litameke. Itatumana okuteleka ngeto tameke paife. Ngwe tuyithana kutya omukriste ngoke neitalo mukalunga. Ndele ipango ya Kalunga toyila tele pevi. Ethimbo ali inokuli ngandi ndikatameke okulongekidha. Itachidhipago ntuwedererike utereke mesabati. Shamike witera mu Yesu sote kuvuko. Aye gomwara kukanike salada dheni deni. Itandi kuthaku ukriste wanje neitalo lya njongo sima yala mokutulilonga pesha. Otuna okulonga neitalo no neitulo mokuwanitha ipango ya Kalunga. Eitalo lyo enaluli kwetu nomiiloga oye. Ocho omukriste gwachilitayolwa mwango kwa wifunjanga otatu yathea kiimati yao. Okwanyolwa kutya kachishika aantu ayeshe mboka tati omwa tayi mochilongo chegulu. Ashiko oyo mboka taya gwanitha ehalo lya tate komegulu oyo taya imo. Okwachangwa kutya ngoka italongo oye itali. Ano chafathana nopambepo ngoka ahala omboloto yomwenyo gwalushe na itulemo opo eimone. Otuna kukaleni twakotoka shashi Satana oye talongo noonkondo adhishe opo etusindeniko. Ano tuvule okukanitha omboloto yomwenyo gwalushe. Ochoko kwachichua kutya okuniko kathimbo kachona hoka eye ena okulonga. Otulieni pethimbo lya simana notali hokitha lyondjokonona yokevi. Otwapumbwa eitalo olindji livulithe lyonale. Twapumbwa okuitulenimo tutonateni tse tugalikaneni. Chakamike montima goye tosimaneke tate Kalunga noonkondo no neitulomo. Yesu otechitambulako ngaa eitalo lyoye. Ashike chichua kutya Yesus Kristus itatambulako ngoka tate okuna eitalo muye ndi itagwanitha ipango ya tategwe. Alusho hatuuvu kombinga yeitalo paife otwala nokuuva kombinga yiilonga. Oyendji otayi ipukitha tati kutya shaike witela mu Yesus Kristus opo ngo wahupithwa. Ashike neitalo lino kukala pamwe niilonga. Okwanyolwa kwatwa ngele opuna ngoka talandulanje na ethepo aihe takutha omushigakano gwe alandulenje. Anu amwameme ngele otatu dhiginine shoka twapulwa nokulongela kumwe na Kalunga, nena tate Kalunga otalongo mutse okugwanitha ehalo lye ewanawa. Ashike tate Kalunga italongo mutse ngenge tse nitatu kambadhaleni. Eitalo niilonga oyina okulongela pamwe chithike pamwe. Omukriste oyo ntu gomadhiladhilo niilonga. Eitalo lye olya dhama mu Kristus. Okupitila meitalo nomiilonga ye otakaleke omwenyo gwe gwayogoka noguna uundjolowele. Itachiti natulongeni koonkondo dhetu yene. Yesus okwati ngele kunanje ongo itovulu cha. Yohanes 10:15 okachona okatitano. Shi Yesus tati ethapo aishe tokutha omushigakano goye tolandulanje. Opuna elandulathano lyapumbwa okuningwa opo ulandule Yesus Kristus. Tachiti ouna okulonga nokuhumbata ontenge opo uvule okulandula Yesus Kristus. Ashike shiki itovulu okuchininga koonkondo dhoye ngweye mwene, cho ocho Yesus tati kutya itovulu okuninga cha ngele kunanje. Eitulomo lyetu ndo tatu ningi nontima agushe Yesus Kristus otelitambulako ye telitula kumwe nuuwanawa wuukalunga we ndjoka tali hokiwa kuhe yomegulu. Tangisho mwapulakeneko ka video haka yambekweni.